thina njengabantu abamnyama nje angehlale singahlukani. Lento isidala inkinga enkulu kabi. Iqala emndenini lento lena iphinde futhi ingenelele la hlala khona nabantu esiphila nawo. Futhi lento iqala ngani? Kuba nezinsolo ukuthi ekhaya ugogo uyathakatha. Mhlambe kunjalo. Yabo. Kodwa ke ibhlungu lento lena ngoba ngesinye isikhathi ukholela into unganabo ubufakazi bayo. Uyikholele lento le. Emva kwalokho ke utshela wonke umuntu ekhaya, utshela ingane zakho ukuthi ugogo uyathakatha. Awunabo ubufakazi. Kube kuhle kakhulu ke mengabe lento uyayazi futhi unobufakazi. Ubufakazi obuqinile futhi obukhombisa ukuthi vele ugogo uyathakatha. Ngenze isibonelo, asithi mhlawumbe ayikho yonke lento le. Ugogo akathakathi nje sidalo. Sokwakheka inzondo nje ekhaya. Singekho nje isidingo. Kahle ngokomthetho akumelanga ube nenzondo ekhaya. Yinto ekumele ilungiswe. Yabo. Into eyinzondo nje akumelanga ibe khona ekhaya. Lento iyabhidliza nje. Ekhaya kumele kube nento eyakhayo. Noma sazi ukuthi khona umuntu onile ke ongayenzi kahle. Simhlalisa phansi siyilungisa yonke lento le. Kungabi inkulumo ukuthi hayi vele uyathakatha umuntu. Kuba kuhle kakhulu mengabe umuntu lo ombona ukuthi uyathakatha ekhaya umbonile ngowakho amehlo. Lapho phela into esingayisho. Kodwa ke esikhathini esiningi imindeni ihlukana ngaphakathi ngezimo ezifana nalezi. Bese wonke umuntu lapha ekhaya usuyayikholela lento ukuthi hayi ugogo uyathakatha. Iphinde ke futhi lento ke ingenelele eindaweni la sihlala khona. Kube nabantu besho nje ukuthi hayi lapha na kulomuzi loyana bayathakatha. Kungekho njalo. Ngesinye isikhathi sobe bengathakathi labo bantu labo. Kodwa ke ngoba manje sekukhona abantu abakholelwa ukuthi into ekhona banabo ubufakazi. Ebese ke yonke lento bayibhekisa lapha na kulomuzi loyana ukuthi mokwenzakala ukuthi nokuthi yibona labantu abasithakathayo. Ngehla lesingayike ukuhlukana thina njengabantu abamnyama. Hlukanisa nje into ezincane nje. Phekwa lokho ke kube nomuntu othi uyakuye ke mhlambe ke abalaphi bendabuko okanye umprofeti. Kuhle vele ukuthi umuntu akukhombise ukuthi ekhaya khona othakathayo. Kodwa ngokweqiniso into efana nalezi uyayibheka kuqala lento lena ungakayikhuluma. Ube nesiqiniseko sokuthi mengiyikhuluma lento lena lo muntu uzoyilalela lento lena ngesimo sokuthi kungabi nento ayiqalayo ezowakha inzondo ekhaya. Ngoba mengabe mina ngibona umuntu othakathayo ekhaya akube nendlela engayilungisa ngayo lento lena. Kungabanga khona lapho ukuthi wonke umuntu ke manje useyayizonda lento khona umuntu othakatha ngoba ngokukhuma nje iqiniso akekho nje umuntu ovukayo athi mina ngifuna ukuthakatha. Esikhathini esiningi so kunezinto ke ezenziwe ukuthi lokho kube njalo nje. Kodwa ke mina sengikhulumela phezulu ukuthi kuba buhlungu kakhulu mengabe umuntu usolwa ngento angayenzanga, ngento angayazi. Ngoba nakho ke khona abantu lapha abafuna ukubosha yonke lento lokuthi ubudlelwano obukhona lapha kule ndawo leyana uphele. Kuyoba njalo vele. Bese lento lena kuba inkolo ke kakhulu ukuthi abantu bayakholelwa ukuthi hayi mekhe ngayezwa nje ukuthiwa lapha na kuyathakatha sengiyayikholela. Awunabo ubufakazi uzoyebethi nawe uyahamba yabethezela. Ubethezela into engekho nje. Into engajike futhi ifaka abantu enkingeni. Ngoba umphakathi mongavukela lo muzi loyo bathi hayi lapha na kuyathakathwa. Bashise wonke lo muzi loyo. Wonke umuntu afe lapho. Kutholakala ukuthi ayikho yonke lento le. Yabo. Ezinye izinto ke lezi ekumele siyilungise njengabantu abantsundu ukuthi into efana lezi zisensitive kakhulu. Ungakholela into onganabo ubufakazi bayo.